tua mataraja sok soni nak pinanta solibar. Mau lihat mana malo nami? Ngadi baik kamu alu tua mataraja sok soni nak pinanta solibar. Baik jamang ma alu tu selalu na hubali ang mataraja. Mau lihat namalo nami nga di baik tamu di hanu para dua tubi asa sonare pe amang namalo nami naik bulan nami ma ulon nami asa sadur mula tu sadur mula topa ada tak di baik jamang kita para dulu uduti ma di naloho mabuto di laukan bayan. Di baca mula-mula nih, meminta mama cuma itu amat kebetulan mula makan kebia, mula mamar horasa di kami pekanan untuk menang itu gak sih kan? Guru beri do ya ini sahaja. Masa siatur mula-mula tu siatur mula sopan. Hari datang mula-mula nak urut di mana sopan. Mau lihat mana malo nami? Ayah jamang di kami bodak sopa. Sonari pe, dia itu lihat panggabian. Lihat perhoras pinitan ulun nami sendiri. Baik jamang dia sendiri. Mau lihat tema di hamu nama lo nami. Jadi baik kamu di hamu. Amang nama lo nami. Yang sekopan mabuat jual di ulau. Ang idumahan itu hamu na. Sinahubul tiyo bila itu pamahatan. Bayan na si tiyo. Nas pulong na.